Hello mga Day! Good morning! Kumusta niyo mga Palopian Tube, Day? Karong adlaw, Day. Magbugna-mugna na po sa kinabuhi, Day. Maayong buntag sa tanan. Adlaw karon nga Sabado na po, Day. Bag-or tag nakamata kay bag-urang nahuman og bundak ang ulan. Kagabi pag yun ni siya, Day. Murag nasubraan ako bis-bis ani, Day. Di nagyod, mauni akong kalaki, Day. So, magsugod na po sa ato nga storytelling alay. Okay? So, kagahapong adlaw, Day, pag humanatong kamara dito sa kasal, Day, na-set up na ang simbahan. Pag ato na mo sa reception, gapisak na tanan, wagay ayo, Day. Di gyud malabang. Pero, muna ginaingon nga, tuloy ang laban. Daghan man na ay tuloy, na ay pinikas, na ay balariti, dipindi ra kung unsa nga isda imong gana. Tuloy ang laban, Day. Pero good thing kagahapon adlaw sa kasal. Mihunong ang ulan pagkahapon na. Pero Day, na human ko dito sa babaw mga alas 2 na tingali kapin. Day pagtugbong nako, may hapit ko sa simbahan, o kira among decoration sa simbahan. So, exit na rin akong beauty dahil kay muadto pa man kuog Valencia. Unya lagi kay naguba man to akong motor. Kaya na ngayon magbahin si Tita Rose. Wala lang na ako sa gamita. Ako na lagi inan to akong friend nga drive-in na lang ko dito kay adto man sa Tejeros Road. So, kung familiar mo ana diri sa amo ang Tejeros Road sa mga taga Negros, sikat ang Tejeros padulong dito sa may sa nga falls diha dapit sa iyang tapad, Forest Camp. O di siya falls kanang daghang swimming pool nga bugnaw ka isa nga tanan. Forest Camp dito nga area. So kung dili ka magmotor, kung mamakyaw ka habal-habal, Day, di nakakauli og balik. Kag mahuman kag alas 9 kinsa pa may mo biyahe habal-habal nga medyo sok-sok man siya nga area. May gali kay ako nga friend, bisugod siya, Day, nga akong drive-ban dito, gikan siya klase. Of course, motonol po ta, Day, kay di man libre rong panahon na. Wala na libre rong panahon na, Day. Tanang mo gimok, tanang nahasol, tanang migamit og energy at og bahinan og grasya. Alangan naman kay taray bulahan. Pagkahuman sila nahago po, di mo tagaan. Panggabaan, yun mo ana, Day. Muna ginaingon nila nga, take for granted. Ayaw yun, take for granted. So, naabot namin dito, early kaayo ko dek, kaya naniguro ko, nga di pa mi maabtan ng ulan. So, alas 5, alas 6, magsugod ang event. So, mga 5 kapin, tuan ako sa venue. O, diba? Andam ang beauty. Unya, ang mga bisita, kaya naabot man silang mga 6 kapin, mga 6:30, I guess. Igo na naka-intro sa program. Dayong, pagkahuman, nangaon na dahil miday, dahil pag sugod og sa to, Day, ni taligsik. Ni Kustos, mo na gud ni akong gikakulbaan. Sumpay na gud akong gibati. Tibuok buntag, basa kay kog ulan. Pagbiyahe, wala ra kay gasakay kog boss. Pagkahuman, pag-angat namo, medyo taligsik. Keri ra, kay wala katatsa, kay hinera ang taligsik. Pag-abot sa venue, niya ikaw may MC, di maglabang-labang yung kada imong Palopian Tube, Day, makita agad sa tibuok audience, la. Muna ron, niya ko di dodong-dong, kanang, mo-standby, nahuman ang event, ga-jamming na, mo-jamming paunta ko, Day, mo-jamming paunta ko, unya kay, kusog-kusog naman ang taligsik, ni ko nga dong kanang, mupahuway na pag makajot, kay sakit akong vocal cords, kay on the spot, kung nga ni comedy show, Day, ang beauty, kay niya man itong akong client, Ma'am Eli, akong ganahan comedy show. Nanaukal na ni akong mga extremities kajot. Ma'am Eli, akong ganahan comedy show ni ko, halain, sira may imong giingon, Day. Siya asan mo tutoy-tutoy, imong wig ni ko, hala, pasaylo, kay pag-review na ko, sira mo ang giingon ni ko. Sagdira, Day, mangita nagpaagi ning bayot, Day, nga masadya na guning event na, Day. Anyway, nasadya naman po, nalipar na po nagtanan, nangatawa ang tanan.
So, pag abot ng mga alas 9 kapin, padulog alas 10, bahuway ka jud exit. Niko di sa ta pasagad kay tan-awan ng dagom gikan sa Sambuangita padulong diri murag kusog-kusog yun. Bright yung bayot day. Maog yun ang kamigay kapasanginlan kung adunay bunok sa ulan. Kay tinuod yun. Ang ulan gikan sa Sambuangita padulong Dumaguete. Pagtugbong namo dahina-hina nagtaligsik. Lantaw na ko murag ni hawa na dito ni ko hainom sa tag-os ka Red Horse samtang nagpaabot mo hinay ning dagom des unahan kay umuhayag na ron largo taglupad. Aron. De naman hinoon mo undang ning ulanday. Mo alas 12 naman niko. murag sayop ang desisyon nako sa kinabuhi. Wala ni wani kong kinahanglan mauli kay na pa mi event karong adlaw nami ginagmay nga birthday nga set-upan. Dili pwede nga dili ta mauli kay ug maugma pa ta mauli wa na decoration mahitabo kapatsan ta sa client. Sani ko kay nihinay man taligsik dong Yamada. Larga de pag-abot na mo sa bakong. Wala boundary pa bakong Dumaguete. Day. Kusog kayong ulan. Nabasa naman mi. Ning kong kaning atong mga bag ipamutang ning plastic. Dala-dala ba siya daga kay plastic. Namura lagi mig na maligyan balyakag lagi day. Unya kay para dili sakit kay solo ako ra nga akong sarong. O may pagka Superman mi day. Ang driver giapil para kog tabon kay awag di sa kakita sa dalan day. Ma-entonces big doha. Na impas abo mga palopyan chum. O safe na mi day. Ang pinaka-funny day. Mura na may mga piso gitilaan o baka day. Luya na kay bayot kay lain biya ng gabi ino ya babasa kang ulan ya gikan kang nanarbaho. Mura lagi may mga piso gitilaang baka day kada bag mura gipadulong kamalo. Pali ka puya na di na gudi mao kay tibuk adlaw na jud kung naulanan. Ni ko baso pula magdili ko hilantan kay karong gabi una pa ko event mag-MC pa ko og reunion niya. Nawa na gud akong sinusitis ni grabe na ding ako ubog una. Ay, ayaw po laman Lord, maluoy ka Lord. Ha? Inom rag tubig os kabaso. Pag mata na ko kaganihang buntag. Akong ubol-ubol day kay mura na magdi mo gawas di akong tingog. Uy, palaban dayon ko og ti day, palaban ko og ti. Inom dayo kong tablitas day kay kabaluboya ka day. Gamay na to mga balatian, gamay na to kasikas day. Inom day tag tablitas day kay sus kog maluya ta day. Dili pwede. Maluya ka aning usa ka event day, tibuok event haros murag kalamunggay day, haros. Wa na kay balikan di ko di gud pwede magpaluya-luya bayot. Dili usog paluya-luya bayot. Kay paluya-luya kayot. Imo mga balay radio di gyud maluya. Sige rang gapanoktok, sige nga remind nimo unsao na lang pagliko nimo despultahan na anay mga balay radio bill sa kuryente ayaw gyud paluya-luya yun. So tulog ko reng malinawon reng. Wa na ko kabalong nag-ilis na ko tungos ka kapoy. Social man ako outfit tong buntaga. Mura gikan kong nahilab. Di ba ka mag-ilis ka basa ka kay sa katanan? Lagot ko ninyo. Oh. Matay karong buntaga day. Yung mother. Wa may isda. So go akong brother. Wa po siya kitang isda. Ang namaligang isda bago rang agi. So isda mo diha lapis. Usa nang lapis ang mother? Ano? Ha? Ang bukog. Lapis. Yan ni aging isda mo palit ko nya kadi ba sila ganahan kay usa nang lapis ng isda kuno puro kuno bukog. Iba po kuno pa po isda nga puro bukog. Kisa po mamaligang isda nga puro bukog. Bukganon mo na din sila ganahan. Kabalo biya kani mga seniors bag ang nalang tanan day. Matonok nya day lisod na ka ang kinabuhi. So wala sila ni palit kay bukganon nya mga yan ang mga bata di ako di po ganag bukganon day kagakaunta day mura po taga-answer og mathematics tabla po tag padpad. I don't know kung kaila ba mo anang lapis. Kaila mo lapis basig na iyan ballpen ra. Nipis day na siya nga isda. Maudag way na pare sa papel, ballpen, crayola. Nipis din na siya nga isda day daghang kay bukog. Lisod kanon. Unsa may luto ana? Tuhog.
Ay, prito na dahil siya, dahil di ta malipay, day. Lami ko tong sinabaw, day, kay kabalo baya ka buntag. Sap. Di tayo dag ko. Aba. Di ko kabalo. Sila mo ginaswito sa isda ko. Pag naay mo siyagit ng isda mo diha. Akong kasabanday. Boy, shit, mandagwe ka. Mga tao may diring balayang anong isda mo diha. Dili mi isda, we are human creatures. With the image and likeness of the Creator. Wow. Is para, ay ambot oy. Libog ko na mga isda. Pero karong butaga, wala rami nag-isda, day. Lain amo giluto, day. Among giloto karong adlaw day munggos kay ni kumader magmunggos na lang tader kay mo na pinakalami rong buntaga magmunggos na lang mi hiwa-hiwa tas mga panakot o stick ta kay atong Master Chef Cook day murag kadung gabanta anig mo comment tag di mao. Oh, muna'y tinadtaran og hiniwaan sa mga Master Chef Cook. Ang partner sa... Wow. Yara. Aman. Wow, di ba? Lami kaayo ang pagkuha sa mga panakot. Kinamot raday diritso. Basig na pa isda ron. Welcome to our junk shop. Sapok na pod ang munggos para mahibalo jud mo nga legit. Legit ng among skod-sudan karong buntaga. And anyway, before taba proceed kay human naman ko sa akong storytelling alay. Mo shout out na ta sa mga ka-friendship na pasensya kay day kay. Lahi guning maulanan ta day. Mo na makani day. 9 PM na ako mamili murag sige na lang kang kabasa sa ulan. Ni ko ala mapupunggan ako ng langit. Nyawa man po tayo 4 wheels. Alam nga po tayo cancel atong event. Tuloy pa rin ang laban, day. Bahala nagmagkinaunsa. Pero, Tomara jud og tambal. Inig abot bayo Jessic, Newsep, kay pareho kagabi di makakatulog diretso de kay basa man imong buhok. Unya naabaw na ikon panultion sa mga tiguwang. Kadi gyud ka mo diretso og katulog sa imong buhok nga basa kay mahalap ang imong mga mata. So ang imong buhaton paana-ana sa ka igong mamala imong buhok o sa ka matulog. Nang inom kag us ka basong tubig. Dili po nimo pasobraan kay di man pod maayo nang mainom kag daghan kaayo nga tubig unya day kang katulog kay masiko na ehe. Makadaot pod na sa atong immune system. Paminaw ko na mo di mo masig katawa di kay tinuod ra gud akong istorya. Mao ko na giingon unya. Kinahanglan nga mo relax sa kag kadyot o sa ka mo higda. Pero mas maayo kung adunay ana-ana kay mo kung may pinaka-effective yun sa tanan o nyawa may mo ana-ana ambot lang. Anyway, mo shout out sa ato mga ka-friendship diri nga gapaabot ko. But before that, ako sa pasalamatan nato mga star senders nga nag-share sila mga blessings diri kanako. Diha sa kang Desiree Joey and Jen sa Arizona. Desiree Ramar, salamat sa 50 stars. Vermily Hall, salamat sa 50 stars. Mary Pink, salamat sa 50 stars. Leonard Blanches Nelson, salamat sa 200 stars. And Tynes Sarabia, salamat kayo sa 50 stars. Thank you so much for sharing your blessings to Ma'am Ellie, ha? Amo ba dyan naghatag o kinabuhi ng akong live dire. Okay, most especially sa ato nga mga viewers karon. And just this morning, I received a blessings coming from Madam Sally Carter. Ingon siya, you can claim this via Western Union. Onya, tagai dayon si Inday Konsing og 1,000. Kay kung dili nimo tagaan si Inday Konsing og 1,000, dili nagyog ka makadawat og blessings dire kanako. Nakulbaan ko, nahadlo ko, nangurog ko. Siyempre, thank you. May na lamang, no? Madugangan ato mga grasya. Mao na dyan yung mga day. Andam na gid mo nga shoutout yung mga pangalan. Kana dili ma-shoutout, di magpaisog-isog dayon ha. Kaya na ba ko sa inyong mga batasan. Malipat tagkadyot.
Dili mabasa yung mga pangalan, masuko dayon mo. Live tan ako ng mga palopian tube diya aron. Good morning kang Jen Paden, nga kasing katawa. Day, panuhuto na po juga day. Magkautot-utot na po karon day. Kang Madam Judy Olivan. Ang babae na ulipon sa gugma. Lea Lane, Inopia Ilos, pasalamat kay sa 50 stars day. Imo na pong kikuhaan imong halig kanding Lea Lane. Salamat day. Hi Madam Non-Spot. Ang babayeng hangtod karon miskag ang iyang apelyido for fatty acids pero sexy lang gyapon. Ilan-ilaran man po nato na kay base day mo hatag ni Rockstars.Pats. Teacher Brands Journey. Unsa man ka Teacher Brands vlogger po ka teacher. O basta makita tag vlogger ato day suportaan day kamo kay di ra bagod mo suportag kuan ka ng mga dili gwapa. Oh, nang uban ra bagod diri dili mo support di tadag kog tutoy. Di talagmig balakang. Uban dayon mo like dayon basta gabak na tong mga lagay dito abot sa hawakan. Kabalo man jud ko sa inyo mga batasan. Manang kaming mga maot diri sa social media matablaw paintawon mig ulog-ulog. Oh, besigiing na ko nung I'm wrong. Yes na. Madam Alice. Erwin Daniel, salamat sa 50 stars. Tris Daffy, Imiat Coco, Karen Credo. Bitaw no, believe yun ko anong spot. Ann Solis, Julita Merlin, believe good ko. Na-appreciate na po kayo. Of course, ang social media man God. Salamat kay Mira Godes and Mr. Jonathan, your beloved husband, who loves you truly and deeply. Mary Louise. May tano, believe yung kaaning mga vlogger nga dagkog mga totoy, dagkog mga sampot, gwapa kaayo. Gamay ragong sipyat, no? Mutoy kisa to iniingon nga, sus gitang mga maot, kinahanglan patag muligid og pisak. Kinahanglan patag maghikom para daghang tag viewers. O, pero content man ko na day. Naray mga nabasa na ako, pero ni ko nga, ay sa tao ra guna day, kung ganahan gud siya nimo day, ganahan gud siya nimo, dili po siya ganahan nimo. Depende na sa tao mo na kita maning kamot ta dire. Bahala na ni. Pero di ko sila mamili. Musa man gud na mamili. Nga kaning mga viewers mas ganahan magud sila na mga dagko kayo, mga lawas kayo, gwapo kayo. Di ko syempre. Ako magani. Makita magali ko diyan maglatay mag akong kabuhi. Miss kag magpiyong ko, i-follow manggay nako. Angela Angel of Cebu. Normal ra gud na kay tawo gud ta. Kanang makita nato Maribel, Vicky, Sambel nga kakaiba sa atong mata. Miss kag pagpiyongan nato, i-follow gyud nato. Ingon siya dito kay talagi man ili. Naningkamot mo ako ni ko naningkamot og maog content. Siguro kung pangasaba aning Facebook. Isa ka, kaswerte nila ko. Ni ko dili pod. Oy, daghan sad nga mga pareho na tong itsura nga daghang followers. Daghan po pareho na tong itsura nga daghan mo giganahan. Timing ra guna sa content kaso lang di lang jud ta kabalo mo maog content. Munang lisod kay taning atong mga followers. Masigig magol mo. Deko ada, ikaw padayon ra gud sa imong content. Maabot talaga ang mga panahon ana associate Najik diya sa Australia nga maganahan ra gud na sila nato. Kung dili sila ganahan nato sa pamaagi atong gusto, ato rang panghulgaon. May man siya mamili unsa may sikreto mamili nga naman goy mo follow nimo. Niko saba ka diya. Mo ni dagan sa istorya. Basta gali mo lang tanong sila sa akong live. Ako silang pangyamyaman dahil panghulgaon ako. Ang mo unfollow, di nakabisbisan hangtod sa kahangtura. Clarissa Purokawan Island Boulevard. Ana ra man kinabuhi. Diba? Kung di madala sa santong dasalan, daanin natin sa paglabay sa atong mga luwag sa kusina. Madam Los. Dito natin istorya kay na-vlogger. Mag-vlog ko na siya. Magsugod siya vlog. Naglibog siya non-spot. Great si Henderson. Nagsugod pa siya doon pa siya. Natablaw na ko na siya. Pwede siya mo edit. Day. Ako halap maning ako. Kurog pagod akong kamera. Ni ko nga bahala na mo diha. Merian at Capino.
Paalot ra ko day. Grabe ka day kahimantayon day. Mary Anan. Basig wa kakabalog na busy ra ko day. Magpaalot di pa ko. Melds ko and Sosit. Dagan magmangutanan nako. Naga ini message niya ko, Ma'am Ili. Please. I love you. Grabe na po nang I love siya. Please. Release me. Let me go. Sige, Ma'am Ili. Tabagi ko sa pag-edit. Lloyd effects. Ni kong nabuang mapuning kapatabang nako. Ni ko day ka nang naglantaw ka sa ako nga mga content dahil. Show TV of Sibulan ato po nang tabangan ni siya kay vlogger po na siya. Oh. Ni ko day nakita ba ka sa ako ang gipang post day? Wa goy kay epics day. Di galahag lantaw ni uman kay halap. Kurog. Usay istorya ko. Naulahi, napoy nauna. Naglibog na ko sa pag-content. Kaya dili dyan ko content creator, day. Ako na kay creator of the heaven and earth. Kadut na ba? Akong gikasabaan tong babae day ning kung kamangutana gali ka day mura po kag wala galantaw sa ako mga vlog day. Okay. Mamugos manggod siya nga give me the details how to edit my content. Wow. Hindi ko kabalog mo edit ako. Nya mga pa siyang detalye sa labi kay lungion iyang bilahan gyud day. Lahi ta na kuya palopyan sumli ko ga. Wa dagway good ni siya galantaw-lantaw sa ako mga content no? Okay. Mangutana mag-usag details how to edit my content. Day, nadugay. Nadugay na lang ko ani social media, day. Akong mga upload nga content, day. Wa good ni aging ayo-ayo nga edit, day. Anyway, kay natawo maputag dili hilig og computer. Hi, Madam Anne Sovereign Carter and Joa Sanders watching this sa Coast Queensland, Australia. Paula Perez. Ako kung giobserbahan, di ba? Maning kamot magyog ko ka na makitrending ba ko ba? Usay latest karon la. Edit pong bayot. Bahalagi kas trabaho. Kapoy na kaila. Gama-gama po ko katong pila ka tawo say duha ka buok. Hason man kaayo dyan. Tinuod ko na mo nang believe gyud ko sa mga content creator ka nang makagama og tulo ka persona day magtubag-tubag. Day lisod kay na sa nga tanan day. Iniglantaw nato sa idinlantaw sa upload murag sayon pero anang pagtubag-tubag, day. Unya, labi na diri sa amo. Di jud ka ganahag gama og content. Kayaw-yaw na ka, nitoktulaok ang manok. Pagsulti nimo, ni paghot ang iro. Dapat ako mga sakop, nga wala kasabot, nga gagama kag content. At tuong pagkas kwarte, paghilom sa gukuno diya, kagalanto, mig TV, saba ka kaayo, diba? Wadyo kay padulngan dyan. Unya, magama pa kag content. May nang ari na diri sa live day kay bahalag maglalis ng tibuok pamilya, bahalag mag-away mi diri. Okay raman, kusgon raman ako ni akong tingog, daog raman. Na tulaok sa paniyo. Niko, paghut na bagog patay ni atong mga manok diri kay. Imbes makakwarta ta aning vlogger, di na ta kakwarta aning vlogger. Unya, kay naaman po yung mga manok sa pikas balay. Alangan man imo na pabatson. Gobot ni buok barangay. Ako day. Pero ningon ra ko niya. Siyempre ngayon ako pasaylo niyo kung day. Pasensya kayo day. Di ko katabang nimo kabahin sa edit day. Kaya ako yaw-yaw ra gyud ko day. Bahalag mga pagaw na ko day. Bahalag mo gamay ni ako mapilot ni akong bilahan og ni yaw-yaw day. Magayaw-yaw ra gyud ko day. Tama na lang maski say malipay day. Unya day. Anarang pag-content lang kung sa imong ganahan, day. It's Samo kay ako mga manok, day. Miskan sa una magayam-yam ko, yam-yam, magod akong perti ko, day. Yam-yam, gyud ko, day. Pero kapoy po gama og yam-yam, day. Kaya masimong kag sulat, day. Magsulat ka. Hi, Perlin and Jeanette, Emiat Kuku. Dili po joke ang yam-yam, day. Magsulat ka. Kinahanglang laglom nga binisaya. Human mag-rhyme ang, for example, usa ka sentence. Kanang usa ka sentence daan mag-rhyme. Ang last word sa unang sentence mo rhyme sa pikas na pun nga sentence. No, binalay nimo day. Hello dia sa Japan, Anin, Trinidad. Kapoy.
O, tanawa. Sige, mag-vlog ka. O, sige. Maglami ko din mong vlog. Halingasa. O. May manauban mag-vlog kay na studio, na kwarto nga pagsirado, di madungog. Amo, day. Kisa may abre, bintana, abre. Di ka mga abre, bintana, mamatay ka suffocation, labag ka init. Ilsa Rapis. So ako siyang giingnan nga, just do your thing. And then, ayaw nag-compare sa imo nga self. Ayaw nag-ingon nga, daghan lagi silang followers, ma'am. Dali ra lagi kayo silang i-view, ma'am. Kung saan tira kay ila po ng grasya. Susan Aguilar from Michigan. Baby Jet, Renee Gams, Paul, and Jamie Moore, Teresa Kang. Ila po ng grasya. Nga, giduhigan po na sila sa kapalaran nga, abtik silang mga panghuna-huna, abtik silang mga kamot, nga maamtigo god silang mo trabaho kung sa rakita kay waman tatagai ana, ba may gihatag, paspas kay mo usap. Alays, and so sa nagalaw, salamat sa nagalaw. Ni ko ato na pong paningkamutam. Di na tamangandoy sa mga butang nga, di na to kaya, day. Haday, paminaw, day, kay lagtan ako yung Palopian Chop, Geraldine Mon, and Queen Mabulay. Nika nga, kana magumasitag compare sa atong kaugalingon, masitag apas sa uban, masuhid po ta sila pa maagi sa vlogging. Di guta masantos ana day. Miox Palmens. Remono Anip. Lorna Delsa Garcia Hernandez Bohol. Di guta masantos ana kay sige magka-pressure atong kaugalingon. Oh, nakina ko na siya gi-follow nga pag-upload ko no mga 5 minutes or 1 day abot na mga thousands. Ni kung kay Sunday pud lamang mo abot og 5 ka tuig ning ato usata maka 5,000 views. Nagot ko ni mo. Ni kung masi magutag compare. Ana ta mga dao tanan Lani Ayers. Iba si ta compare. Di punta ka apas. Mararago nang nakita to silingan ni palit og flat screen TV. Mampog kong mapalit og flat screen TV. Mangita ra kasi mga sako parenting adunay TV mo rin yung patalikor. Sandra Tam, Charina, Amazon Starlet. Oh. Ma-pressure man ka kay sige magka-compare. Tanawa ming wala ray compare. Nga naman po may ma-pressure. Why pressure? Nicole Tayab. Dugangin na itong duha ka backdrop sa kiling, miska duha ka green. Kay kuan man gud siya kanang kanopira, nyawat na kabalog dako bagamay. Hindi pangutana siya na ba siya kanang naorang bulutangan og mga giveaways og mga sweets kay dan ang laghagdan. Pagsipon na mo. Ako mga assistant day mga masakito na tanan iyahan na mig ubuan nig kulisma. Ay, thank you, day. Nalimot ko, day. Kakapot, balik kong kapi, day. Sign of aging, nagyod ni. Ay, sabsag din na si Mami Tony. Idol, mapuna ko na si Mami Tony. Wala ginaingon ako atong nag-inquire na ko nga. Shout out, Eastern Hind or Cranbourne, West Melbourne. Muna akong ginaingon atong babae nga nag-ask na ko nga, nothing to compare. Ila po ng grasya. Oh. Kaya na ako po'y nadakog tutoy, day lami, kaya kong sampot, day. Ang naliwat na ko ni Mami Tony nga, Bill Ramanggo. O at least, napa ko'y naliwatan niya. Mr. Gamay na lang yung kaayos sa ngatanan. Wala namang galagyo niya ako nga, among nga Bill, day. Kulay na gunig lipstick. Hala, ibulad siya na dito. Asa man? Ihalay-hay dagway na. Katong nahatod tong kamamakan. Diba? Wala man may naglagyo ni Mami Tony. Sa ngabil rahino. Alagat po may ako pareho mig ilong. But actually, si Mami Tony og ako pareho mig ilong sa una, day. Kanya kay nabalaw man ko, day. Akong gipaguba akong ilong. Mas mahal magpaguba og ilong kaysa magpagawa, day. Nang ayag yung i-underestimate ni. Naaamoy ko kayo lahat. Queenie HMC and Mars Stacy. Madam Marisol Erdman, good morning.
Mayroon po nang nabasa na kay para malabhan. Wala laba-laba. Oh. Kamu. Dagko man tuod badam pero puro pod. Ay sabi ra ko na ikaw rimono kay Rinomo Ricardo na lang. Sara. Rapal Jolet awas Jonel inom rag kape di lami na kay glawas. Oh, pero mokurog na usahay kay nasubraan naman ni siya og kuan. Powder, antioxidant. Ay abog palabig inog kape Jonel kay makakurog baya na day kaon pug daghan day. Hindi palit ako itong mga safari nga balon. Feel nga ra diha. Wa na bahig na itong mga balon diha. Starlet Lopez. Sagday ra ko nang mingon ka nga. Mga ritokada, mga wa man tay labot ana. Daghan man silang kwarta. An Soberon Carter ila po nang kalipay. Basta gali wala ta hilabte gani, di ba Madam Sister Rose Bostroso? Advance happy birthday karong June 2023. Makina Davao City. Di ragyod ta mangingon nga tuod. Dako tuod nya fake. Unsa may problema ni mo Robelin? Ngano daig ma-fake day? Muna ning atong kalibutan no, magkagubot ta tanan. Manang ako wala jud ko ni atip og pataas sa akong ilong kay basin unyag mutaas ni akong ilong mi ay ni gwapa manas man ili kay pick mana. Nganong ingon ana mag mga mindset pasagdain na sila day. As long as kanang iyang ilong lawas balakang wala nang hilabot sa imuha, bahala na sila kanang imong atimanon day kung naa ba kay malungag pamahaw, paniodto, panihapon, naa ba kay snack diha kanang gabitay nga mga bills diha, naa ba kay balayran diha. Mugunay atong i-mindset because minding other people's life wa agunay ayo day di ta maasinso ana day. Puro rata hatred. Negativity. Ukal ng plima dire. Maria Salve, kaluyan mo siya. Andrea May Into. Kung ako di na ko ana day. Wala ko ana paghilabot. Naritoking, naunsa, nagwapa. Basag da iday. Muna ginaingon nila day. Nga ila po na. Wow, mayroon ka. Ikaw jubilin otro ka jubilin ni Balit. Anak mo ka jubilin Diorico. Ganiha, ingon-ingon ka nga dako, tuod pikpod. Ay, sus, ni Majabilin. Mauna na, ha. Kana bang hilabtanon bata ba, dahil suknaon ta. Mabali dahil istorya. May hindi tayo nga, maugod ni, ang dagan sa istorya dahil, wa na, nang hinaw na dayon ta. Muna akong ginaingon nga, once na sulti na nimo, na type na nimo diha, wa na, gyog ka. Kung saon man na diha, pag sulbad nimo ng problema, nga nabasa naman na sa tanan, atong osbo dyan, atong mindset, no? Pwede mo tang mulamtaw. Pwede mo tang maka-comment o dili maono. Di ba Mira Goddess and the lovely Jonathan Goddess? Pero di na ito pag-awas sa itong baba, no? Kamu diyan mo ni dagan sa istorya. Pwede rin ba ito maghilabot kay? Kani atong utok Noe Medios Color na og Andrea Into, Jesse Villadosa. Sa gusto na itong sa dili day, tawhanon ramang yun ta. Ay si katawa di rin mo, ikarabay ga una-unaan ni live, tanak ko imong lagay di ron. Andre Into. Kim Leo. Di ba? Sa gusto na itong sa dili, dati makitaan, makaiutas, gapasiksi na puning bilbilod. Ano mapuna siyang lipstick, o di mao nga pula, wani bagay sa itsura. Naaman tayo mga inaanak ko, di ba April maribaw tan? Samot, nagwag si April makakita di, naguni mo honong og bahakak og katawa, sundan pang Jose pa, dungagan pa ni JD, dahil apilan pa ni Barbie to, adjubot, ay ragi apil siya ba na Mirasol, kaya di nagutam hatag ayuda ani. Di ba? Pero ang the best thing, di rago natin pagawa sa atong baba. Okay, the moment mo gawas na sa atong baba, or itog nato sa uban, or isulat nato, disgrasya na gud imong palopyan, chop. Normal rago na makasulti tag di maumanggod. Ano gud di ay, ako magali mo lang to, kay ko sa akong nawong usay mag-live din ko nga. Sa guning ga-live din maot man kay dagway, mura magsiging walay ligo. Laspag kay lapad kay ngabil pag ang mga nawong puro wrinkles. Usay gali di ko ka-realize ako man di ay ni. Crop top na ba yan? Ayaw nagpag-crop top balilig. Kaya ka nang imong panuhot dahil moabot na sa imong palopyan.
Di ra magod mo hilot si Godofredo, your love of your life. I'm the man who was 11 inches and a half. Mao na siya mo nang di ra gud taday. Man ako di na po ko mag-comment og inanaday kay atong comment maayo man og dautan ending dautan tanan. Ano kung di. What? Lagot ko ninyo, Madam Tessie Mendoza Likin. Di ra gud taday. Ano naabot mapo ko sa imong nga topic? Day nga, ang atong topic adi ka to magtambag-tambag sa magpatabag og edit mo lagi ni. Munang ako di ko ganahan kog entertain ang mga pangutanag, mga topic nga dili mao kay mabutang na po ko sa peligro day. Lagot ko ni mga lagay lagot. Paul Perez. Nauning katabian na mo, day tanawa, day. Mune, resulta jubilin. Basta mga tabiag hilabtanon. Nalimot naming wa nalisigan ni among nilatan nga monggos. Mauna derot. Wa na day. Basta mga tabian. Kung di masunog ng nilungag, mabiyaan. Pero dosora na day kay baga naman kay na day. Kamu no? Sige, tabi pa more. Iwa na nalata ng monggos. Hapit ng alas 12. Dividendo ng paniod to. Isa lilia po di madirog nalata na bana. Sa paday ka ako may gabantay ani. Ala. Ano? Oh, pagkain day. Bawa niya. Hala na ba itos naman ni Uy? Hala, naunsa naman ni Mother Uy nga na nabuang nagyunit akong katabian ako magugipabantay ani. Butangi dag tubig, butay tubig. Hugaw po kay kag bidol. Naugan. Ay katawa da Cheryl kay murabi anak ikaw naugan. Nabay bidul. Bibot oy. Okay na tong tubig? Daghan tubig kay 20 tagabuk mangaon. Siguro na oy. Lasa. Bahala nagwalay lisuan na basta ang sabaw buagan tatanan. Na Wa ganihan na patay. muna akong ginaingon ninyong sa atong pagkatabian agud te mga lesson learned sa kinabuhi. Kana bang ako magigisog mo kabantay mga ano diri ko galingkod. Kaya ako magigalamtaw anang among gilatan nga monggos para paniod tuon niya kay tabian man ko. Alang kay sa akong basolo na akong kaugali. May kinakabantay ko dray tabla unta among paniod to. Alimot ng kapuko. Imbis ginisang monggos day. Sinanlag. Sinanlag nga monggos ang ende. Sagdi na god oy kamo kay mga tabian hasta pag inos kape anji. Malimot na ganit. Maghilom da rin mo kay ikaw rabay nakingon ng tanang ni bukal ni akong dogo dire. Wan ako ka-concentrate nga ang among sogno di ni atras na puro na baga. So baki di apo yabag dire. Galata mig monggos. Pasubakan po niyag monggos. Subaki na monggos. Sige tok manok di ay nako tog. Nako tog nang hilabot ka nako day kay na Mel's lost. Lesson learned. Dili na mahimong tabian. And that is applicable to me. Ako na mahimong silent vlogger. Di nagug ko mag-istorya. Lucia libre. Asat akong topic day. Nawala ko sa akong kaugalingon day kay ilaliman ka baog na himo tong sinanlag day impas ko na mo paniod. Ako na may gitahasan diri mag magos madre ana ka dia ayog dito man ko supposed to be mag live dito ko dapat ilalom sa kahoy. Yan ako ipa-transfer dire. O lamin ako na promote na ko dai. Nagpatong na ko aning minasang simento. Kaya para paglingi na ko dapugan na diretso. Wa man. Basta gali tabi dai walang mga sunog tanan.
Botet jay. Nawala ko sa akong topic. Asa naman to akong topic. Uy, maglagot. Lagot. Tess Wagar. I think pangumusta na ko, Tess, kay nasunog na ni among monggos dirite. Okay ra ko, Madam Tess. Shade tan. Ay, dali mo diri sa amo, ah? Ma'am, imo monggos sa guli og tabi. Warang di na takatindo ka na balilig. Oy, salamat kita ta mga star senders. Again, akong pasalamatan si Madam Sally Carter. Siya ang gipadala nga blessings. Oh, dali. Atong tabangan ning monggos nga sinanlag. Hatsumi! Edit sa lawas ang topic. Ay, di na ko ato. Oy, move on na ta ato. Rowel Borja. Lain na pa itong topic. Ano pa malipay si Baliling? Kanang crop top. Ross Belmonte. Kiyang susidalit ang Edna Katan. Manane ang resulta sa atong pagkatabian lesson learned karong buntaga nga diigon nato unahon ang pagpanabi og pagpaghilabot sa kinabuhi sa uban. Ato gong unahog lantaw ang atong dapogan kay basig ang atong nilat-an na baitos na ang tanan. Nakita ra ba jud ang resulta nga nahubsan sa tubig ang atong nilat-an? Kung nahitabo manggali nga nahubsan unya wala na bantayan hanto nahimong sinanlag ang tanan, ang ending ang bayot nga gayaw-yaw maoy kasab-an. Mayon tag kasab-an lang basig katigbasan ang atong ulo lungion. Kaya ang among paniod to natabla naman. Pasayloon mo, donggon mo. Ay sig katawa di anon spot kay hapit ba na 50-50 akong kinabuhian ni Madam Alice. Ay, naku, day. Nawala ko sa akong topic, oy. Bitaw, tinuon lang, nakulbaan ko, day, kay nahubsa. Ang mga liso sa monggos, day. Musaka na skaldiro, day, buot nang mo jump over the pills. O, ako na itong i-wrap up to. Basta ka itong babae, nga nangutanan ako, kabay edit-edit. Day, wala kay matabang ni mo, day. Unsa ko na sekreto para modaghan ang mga followers o viewers? Wala po ko kabalo day kay hantod karon day wa po ko kabalo giunsa nako. Ang ako yaw-yaw ragud tanan mga walang katuturan nga yaw-yaw Dalia Figuera. Madam Sally Carter, akong bana kano sige ask why spend more time watching your video? Tell your husband my video is your antidote of the loneliness and the outstanding of your husband, Ray. That's the answer to that. And then, last thing. Kasi siyang ingon nga, Ma'am Ili, may panisila kay mag-ingon anira, daghan nag-followers, daghang viewers. Ma'am, mag-ingon anira sila. Nikong, one last thing. Do not compare yourself. Just do your thing. Just be happy of what you're doing. And one day, the Soko and the Pidia will discover you and it will become the glorious day of your life, Mila Montijo. Dapit. As ilang pako? Ilang pa ako? Nasindan tamo katong invitation? Aw dili. Katong pag-screenshot na ko na yung ngalan. Wala. Apangutan sa mama nimo. Tawagi. Ilang pa akong malay? Kung sa iya man igsuon. Tawag mo dito mo pa. Pangutan na si mama, basta makapangutan siyang pako para makabalot sa exactly good. Pero dalakit man, wa may lang silang balay, mura man na. Yo kabalo. Shane Tan, salamat sa 100 stars. Tanaw sa kog basketball, lakaw layas Angie oy. Hala kasi mong palopyan siya. Ay naku day. So, wato kakatambang niya, day. Di na ako mo go beyond and farther. Basta importante, just do your thing. Kay, naay mga content creator, nga miskag tag 1 million ang ilang mga followers pilatanan, usahay, maabot ko sila sa point nga gamay-gamay ra po ilang viewers. Na how much more kita nga gaaginod ning atong mga content, di ba?
So ana ragon, ato rang buhaton kung confident na tatong gibuhat. Asa mo di mo kaagi. Adi huli ko speak. I told him I love Ma'am Ellie. His funny jokes made me in a smile. Thank you so much for your 200 stars, Madam Sally Carter. I will go to the Western later, Madam Sally, and I will claim my body over there so that I can share the blessings you told me to share to Inday Consing Rothschild Ayan. Salamat sa 50 stars, another 50 stars from Sally Carter. Told your husband that Ma'am Ellie is a joking person trying to earn for a living via live cooking, and the mother is angry holding a bolo in the Philippines. Okay. Another 50 stars. Berlin Maitem. Oh. Sa tinuod agad na, Dalia Figuera. Kaya dili sa Negros, pila raman ming gablag-blag. Ubay-ubay ang gablag-blag. Francis Binozo of New Zealand. Kayuta ko pag Ay, paminaw na ako, NG mo lang, tumanag kag basketball ako, basketball day. Alap ka diya. Kanang... Sapa, oy. Kitang tanan, pwede maguta mahimong vlogger, di ba? Pwede mahimong vlogger, snatcher, kidnapper. Kristen at Jessica Sagaysay from Southern Leyte. Pwede ra magutatanan. Maningkamot ra gyud ta. And then, sige ra, ako. Sa Ma'am Ellie, wala kay content. Asa to imong iring? Sus ko, dugay nang namatay to akong iring. Sige, panungkab. Natigbasan na dagwa ito, patay. Ngayon, kung diri ra ko mulahotay, day. Ako siya, diri ra ko mulahotay siyaw-yaw, day. Oh. At least karon malipay na kaay ko sa tinuod lang. Sa una mag-live ko akong viewers 50, 35. Dapat mag-andam ka sa akong buyot para og makay naami performance para Philippines Independence Day. Pero tiwason siya na ako imong live, very hover. Usay buy, usay imong andamon Madam Alice, imong buy, usay buyot. Baloyot. Pwede man tamahimag ang content creator tanan. Ay, sipag at tiyaga raga na day. May nilaga ka talaga day. Arira ko sa una akong viewers 50, 35. Masipag kong video kay sa una hanto nangaguba na niya akong vocal cords. Wala ra ko ni undang. Nya ako mga istorya balik-balik ra man pud sige. Ng akong naong sa tanto na akong live wapo na usob. Merly Diyos ko. Diya sa Loon, Bohol. Bida ang saya. Maria, shout out ka ni mo and Madrona Hieronima. Isog na kaya ako. Master chef ko. Namon dakdag mga plato. Bantay ko lamang mga buka. Oh. Wala magyapon ako sige yaw-yaw dire. May tama daghan masigig patambag kay. Ni ubay-ubay na biya pud akong followers. Salamat kay sa tanan ninyo ha. Happy to ko maabot og 370,000 followers sana all. Niabot og pero dugay sa nakong tinigam dayon. Nagtuo maguto siyag uska adlaw ra na akong tinigom sa akong mga followers dili day. Naghapang nahitabos akong kinabuhi usa kon abot anang 370,000 followers. Noel Biritan. Sige pa dayon ra gyud mo day. Pag mugna ra gyud mo diha. Mahalag mag-usap sa kusina day. Hala vlog utatanan tay. Madunga lang itang kadato aning vlog na. Ani di biraga siya lapot and Helen Gabukan of Omaha sa lugar day oh. Isog kay si mother na ko gani habuotan pa man siya karon isog na kaayo kay. Ang amo laging monggos nilatan nahimong sinanlag. Unya kay mo pait man di na day. Cindy sa Saudi Arabia. No. Timing do imong gihatag nga grasya Madam Sally Carter kay murag makapalit jud kog tinoyok manok ani ron kay murag pait-pait na guni among nilatang monggo.
Alice, Erwin, Daniel. Kaloyan mo, ipahilayo ako sa mga tigbas o dungga pag mga sakit nga po lang gikan sa akong inahan nga wala nalipay. Sa among nilataan nga monggos nga mopait na kunan aron kay nabaitos. Sao na lang. Mga sudyanen. Ayan o, pangatulog, day. Mary Hover. Maski magkuskos si Madam, vlog po na mo, ay tanan lagi. Hasta ana-ana lagi Mary Hover, i-vlog o kapil para sikat na diritso. Diole Lario, Angelin Bante, Cindy Biangas, monetize na baya ko, kaso ako followers, gamay pa. Ay, okay ra kay na, basta kay monetize na. Gamay na lang sakyod. Gamay na lang kiyod, ana. Daog na. Ana Winskay. Dili jud ko magsawa. Wag kang magsawa. Don't snake me. What? Ganahal ba ako ana maingon nga. Ma'am Ili, di jud ko magsawa sa imo. Dole tim-tim. Don't snake me. Be a snake forever. Di ba? Beo sa may in English og sawa. Di ba snake? Don't snake me. Kaloyan mo si non-spot og iyang mga amiga nga hangtod karon wala pa kabisbise na oghan murag monggos nga nilatan. Jocelyn Himarangan, the most dangerous lady in the universe. One mistake and the voodoo dolls and the needles will be in your... You know what to do. Gina Lynn Gordonzilio. Bill Imcans Flores. Johan Libra. Don't sneaker me. Not be snake, be my bite, and be like a cobra. Wala ginuusahay lagi in English na magawas. Bright good ako mga viewers, no? Leti Jectin Toledo. You can learn a lot from Ellie when you speak in English. Di good matagbaw. Oh, in English ako na dili jud matagbaw. You cannot tag the Carabao. You can tag bow. Ambiar Ramonito le tablete abonto. Abanto dia sa siaton. Never satisfied. Laay po na paminaw na Helen ng never satisfied. Mura na kag wala nalipay ana Helen. Flower Daisy Elves of Adelaide, Australia. When you were not able to come on time, minute to say, you're Adelaide. Adelaide na ka. Non-spot, Ma'am Eli, hi daw. Ako ba na i-shout out? Oh, Mr. Stase, shout out to you, my darling. I love you so much. And if ever given a chance, we can see each other. I will let you experience my fallopian tube and human comprehension with extrajudicial experience watching my fallopian tube. Hala, day. Pakito sa tamos mongoose, day. Later Stase. Look at the mongoose in the Philippines. The mongoose already jump on the holder. That's how we do it in the Philippines, Mr. Stase. The rest of the mongoose, they will jump on the holder pattern of the caldero. And it's getting dangerous already. And we will take it up later, you know, because we will transfer that to our Peter Pan. In English, wala ko kaya na si Stase, maulaw tag, di niya ni kasabot. Stase, if you don't have like this in your country, better inquire one. This is not expensive, Stacey. All you have to do is to buy one sugang and buy branches of mango cutted by the neighbors. Dry it, and you can sugnorize it. And once it vocalize, you see, Mr. Stasi, it already vocalized. Once you can see it's already vocalizing, later we can transferring this. And this is our delicious lunch. Lunch in the Philippines is 12, but we eat at 1 p.m.
That's what we call Adelaide, Australia. Naluto naman po day. Na pakita ta mo day kay makaingon jud mo basi makaingon jud pag nasonog jud pud kamura ba jud mga judgmental ra jud mo kay sa nga tanan. Sog na rice, vocalize, yeah. Because it's important, Mr. Stase, it is very important that the say in English og mongoose day. Mongoose man ano? Dili oy naanay laing term ana mother. The beans. Beanstalk. Mrs. Stase, the beans, it should be dancing while vocalizing, because if not, the bacteria will not be dying, because the water that we use is coming from the grapes. You know, the grapes? Sa in English, o gripo. Mung beans. Madam Fiore Amore. Gripo man. Dati na ni. Dayang Robinsons. The water is coming from the grapes. Teacher Browns, Johnny, you know grapes? You twist the upper, the head, and the water, the posset, you know the posset? If you have money, don't keep it at home. You go to the park and you deposit. That's your going to do. Okay. Kuyawan ako ni Maria kay daghan na kayong mga English speaking. Now I will see you. Okay, wait mother, because I want Stasi to look at this. Wait, baby. According to my mother, Stasi, wait baby. Grabe po na akong mama maki-English kay wet baby. Mas worse man mo in English akong mama kay siya nga niko ay sa mother kay akong palantawon si Stasi nga magbalhin ta sa ato ang kay siya nga okay wet baby. Okay. Mr. Stasi, you need to get the dirtiest Peter Pan. You put it on your sugang and let the water dry on it, because if the water that is mixing to the oil, it can create combustion. And the result of the combustion is the darkening of the wall of your kitchen. But I tell you, this is the original and authentic kitchen because it's totally dirty. You put some oil using the bottle of Tanduay. That's very organic in the Philippines. Because our oil, we put it in the empty bottle of Tanduay right after drinking, so that the animals cannot get inside. So right after that, you will throw the ingredients on the pan using your fingernails with no hingoko. See? There's a vitamin C if you will use your bare hands with no hingoko. And you drop everything. And see, we are using the cover of Goldilocks. That's very organic in the Philippines. Nothing is going to waste. Everything we purchase in the city, we use them. Like this. With a price and with a tag. Expiration 07 May 2023. See, in the Philippines, we are very unique people. We use everything we see, and the mother will get angry if you will throw the Tupperware, the inside is ice cream. Okay? So if you go to the Philippines, Mr. Stacy, if you see a empty plastic ware of ice cream, don't throw it, because the parents of non-spot will get angry. That is the treasure in the Philippines, like Yamashita. You're mixing it, and when it's brown already, you're mixing it, and when it's brown already, like the Filipino eggs, that's how you compare it. The brownness that you consider is like the Filipino eggs. It's brown. When it's brown already, it's ready for our final countdown. So this is really is it.
We will look at it closer. Alright, there we go. Slowly but surely. And we need some expertise. Gamay ra gud dayon. We're already dancing cha-cha with ballroom with my mother. Look at that. We're almost done. See, in the Philippines, Mr. Stacy, even if the munggos is 1/4 only, we put lots of water so that every member of the family can higop the water, the subs. Bow. Asin, salt, Unsa mother? put the salt and Tarungan na kay mo. Kita kay nanimati ng pariner. Put the put the salt Mm. and Ajinomoto. Ajinomoto ba yung bitsin? Wow. And magic sarap. Oh. That is very good food. Okay, Stacy. You have already witnessed the poverty in the Philippines. And later, we will eat our dinner with my mother and the family, okay? See? We'll leave it for 5 days before we will haonize that, alright? See? Mas ako mama naka in English o gapil. Tabangan ko na mag-explain si Stasi kay murag lisod ka isang ngatan. See, that's how you see poverty in the Philippines. But we are unique individuals. We can survive because in everything we purchase, there's always a double purpose. Here's the evidence. See that? This is a selector cover and we don't throw it. Because if you will throw it, Mr. Stasi in the Philippines, without asking permission coming from the mother of non-spot, you immediately put it in the garbage, your life will be in danger. Because our ancestors will get angry if you will dispose this without any permission. Ajinomoto. So the Ajinomoto is pleasing personality already. See that? You put Ajinomoto and saan na pag in English be? I put the Ajinomoto this beans. Tinabaw. Ay, mamatay ko. Tinabaw, min. I put the Ajinomoto beans in the sabaw. Yeah, our foreign friends should know what's the best thing to do when you're in the Philippines. Mary Hiwang, Cindy Biango. So better explain it to them so that their life will not be in danger. Because you know, foreign people they don't recycle things such that, you know. So it's ready for grabe makabutag asin akong mama dai. Mabungkag po atong kidney stones. Bibian Barazon. Yamamoto. Shout out. Thank you so much. Melch Kowa. Ajinomoto MSG. Ajinomoto alias Bitsin. The Okay. nickname is Bitsin. Madam, ayaw mo gamit og Ajinomoto. Eh, Mother, nainingon diri nga ayaw gamit Ajinomoto kay makadaot ko no. What can you say? ang padaot sa baligya ba nung makadaot? Na Ay, hindi padaot para di baligya kada nang mamatay. na kusga kay Dugay na ning betsen gigamit, do aroy nang mamatay. Kanang karning baboy may makamatay. Kataki. Ani palami ramig sabaw. naingit ka day. Di lami. Doon Ayaw pa magpasagad og comment day kay mayawyawan gyud ka day. Doon pa kalipat. Dili. Dili ko na bitsin ang makamatay kanang karning baboy nga gibutangan niya magbitsin may makamatay. Ay kawa po kay science and technology.
Transfer na. Ay, di ako nag-isip. Na. Tanan lagi ang ibutang dire. Rockstone, tablestone, magic stone. Lanaday. Mana ginaingon nato lagi nga mo gamit magbitsin makadaot, o gamit mo asin makadaot. Tanan lang na makadaot. Sige mo kalamay makadaot. Kaloy sa kahitasan naabot man in tawo ni silag si tinta. Padulong si tinta kapin. Mura man lagi gamit day. Hasta minanagko mi day usay asin magisauna asin magisula. Maloy ran kahitasan magasudong ra siya day. Ang makamatay kanang wala tay kaon. Di ikaw meri anuwang sa una kay mga pobre maguta ka ay day. Usahay magatustos magud in tawong tag-asin ra. Pag asin parisan pag ginamos. Na ginamos bagong nagpalit og bulad. Matulog ka bukas gad. Kaluis kahitasan baskog ra magihapon. Aday walay makadaot day. Ang makadaot ana day kanang mapasmuhan tag paniod to den wa tay kaon. Tanawa ato mga apuhan. Oh. Wa man ang daot. Niabot man hindo og 100 years old. Mayroon mga ato mga katigulangan sa una pag makainom og asgad. Inom og daghang tubig. So nakakaon kag asgad 1/4 painom pag us galon nga tubig ya neutralize tanan. Ampo ra ta day. So say pagamit man nimo day, asin ra among sula, wa man lagi namatay. Mao lagi sobraan po ni sila. Anlina Gina Canizares. Miriam, speak English daw. Stacy, my English is very limited. Now, if I will go beyond my hundreds words of English, it's time for you to pay because there's a payment every word I speak English. You know, madam, according to my mother, Aile, you cook my husband. Right after cooking my husband, you eat my husband. And after eating my husband, you iron my husband. Napatay tatanan. Red LA, Red LA. Annalena. Alam mo, okay, yes. You know, Stacy, as much as I want to cater the services you want coming from me by speaking English, I'm getting harder already. You know, when I speak to foreigners, and my English is no good, I feel harder. And the harder I feel, the better it becomes. Because the harder, the better. Woo! Stacy. From what country are you, Stacy? You answer me with documentations coming from the immigration. Stacy, do you have a yearbook? Before you can go to the Philippines, Stacy, you need to bring your yearbook, baptismal certificate, birth certificate. Bring with you, in the immigration, bring with you your cedula. You have your cedula. You also bring your barangay clearance, NBI clearance, police clearance. Everything you bring. And you bring also your wife. Oh, United States of America, beautiful country. You know, America is big, Stasi. You know, I've been to America, Stasi. Before the pandemic, I visited the America. Yeah, the America is a great country, according to our geography, by Yoyoy Rebeliame. Yukon Resnack. Now, my boss before was very good in Englishing. Because the wife is Italian, cannot speak English. So my boss and I communicate. But the English in the original English in the America
what we call, there is an English in the America, you know the English in the America, the original English, we call that, naitawag ana, tabang di alis, kaluyan mo ako alis. Athena, salamat sa 200 stars, Athena, Aldo Barras, naitawag ana, tabang di alis, Bisdak in Mississippi. Naitawag ana nga English, original English ba, kanang sa Amerika, not the English that they are using right now, away. Tabang po diya. Ay sit pangutana da ni Rod. Kakaliso na tag ining disipso pangutana diha. Latin English. No, dili na mo. American English, native. Bright goodness, Clarissa Purokawa, Isla. Dili po Islang alis. The native American English. Yeah, Dayang Robinson. No, not different accent. Tarong nga gyud explain, ma'am. Yeah, the native American English. Not Latin, the native. I already got it. The native American English, that was my bossing. He is using in speaking. That's why it's very hard for me, Mr. Stasi, to continue my job. Because my boss is very scary when he speak. Like, Ele, go to my wife. And Andres, my wife. Yati hubuan. Andres, my wife. We go to party. Go to the kitchen. Prepare my wife a food and eat her. Nabuang na. After eating my wife, you eat the dog. Nabuang na gyud ni. Pakanon man kog iro. And I said, sir, I cannot eat the dog because the dog is very angry. It's a bulldog. It's barking me. Say, no, don't worry. You will be alive after that. Nabuang na. Buhi ra kuno ko pagkahuman. That's why I was not able to continue my job. I breached the contract and I went back to the Philippines and I live happily ever after. Ikaw non spot, bula-bula na ko ba ni Renday, yab-yabag tikaw, bunas-bunas na ako ginhawa. Yeah, many things in the United States of America, you go there, so many things you cannot understand. My boss will told me, Ma'am Eli, my boys in the room, get them up. Get them up. Sir, your child is very heavy. I cannot get them up. Itnakay kong ipaaswat. Pamathon raman di ay. Munang dili. I love United States, but the conversation is the reason why I back out. And Genara De La Pena, Mr. Estasi, did you understand or you have some concerns or questions? You can question me right now. Nabuang na in English diri. Bahala na diri kay para makasabot si Estasi. Is you there? Mr. Estasi, is you there still? Di na ko mo abroad. Mary Ann Huang. Kapoy man day mangitag kwartas abroad day. Dili kapoy ang pagpanarbaho day, ang pag-in-English day. Mura jud ka gikulata day. Paul Perez. The word remember is reckon here in the south. Now in the south it's called reckon. In our country in the north, we call it reconsider. In the south, it's reckon. In the north, reconsider. Yeah, I'm used to it. I spent with my boss for, the contract was 5 years. I stayed with him for 4 years. And I used to it, my boss. My English is a little bit harder. But the longer I stayed with my boss, I already used to it him. Ma'am Eli, your accent is good daw. Oh,
Stacy, my darling, I love you from the bottom to the darkness of my bilahan. You can enter, rejoice, and come in and try to check it so that you can say, oh, it's more fun in the Philippines. You can see so many beautiful things and romantic places under down the Landau under of Australia. John Asi, salamat sa 50 stars, dog. Maniod to na dagway may kay murag nagsalimo ang nani ako in English Mary Anwang ni nanim o padulong na ni kabuang dai. Mr. Stacy, this is my last question to you. Do you need a nanny? Because I am willing to hire you. No, I'm willing to work with you. Even if the salary is below the belt. Edna Julian. Because I've already talked to Erwin, Danielle, they are not looking for a nanay. And to Jonathan Goodis, they are not looking for a nanay. They are looking for a nanay. Kinaning kamot ning bayot dire. They are looking for a nanay. Edna Julian, Chicago. Mga tanat, takay ba si Dega hiring this non-spot diha? Yeah. Stacy, answer me, Stacy. I'm waiting. I'm waiting already, Stacy, for your answer. Better hurry because if I'm waiting, I cannot wait no longer. Ay, si katawa da rin. Tabang yung in English da. And waiting in the Philippines is the opposite of suertres. Waiting, suertres, sometimes bingo, sometimes lotto, sometimes mega, sometimes super. You are not answering me, Stacy. I am waiting, darling. But you can take your time, Stacy. I will be more patient while waiting for you. No need to hurry, darling. Just take your time. Because in the Philippines, when you are waiting for someone, it is the greatest virtue in life. Waiting with patience is the greatest virtue in life. What do you like, Stacy? Because I can serve you anything you want. I'm a good cook. Yeah, I can do cooking. Helen Aizen and Elvira Jerian. Now, my viewers, they were not able to see me cooking. Arlen Regalada. But I'm an experienced cook, Mr. Stase. Any delicacies, because I've been working in a 101 International Hotel, and I love cooking. I can cook different menu. Now, Mr. Stase, I'm not a teacher, but be very careful to me because I'm a snatcher. I can snatch your heart anytime you want. But because I do believe, Mr. Stase, Lynn Nellad, shout out to you, that a way to a man's heart is to cook him the best food. Because the belly is the foundation other than anything, the part of the human existence. The belly is the way to the heart of a man. That's why I'm trying my best to cook the best delicious. And cooking is my expertise. I can cooking any races. I can cooking Mexican. I can cooking American. I can cooking Australian. I can cooking Canadian, Nigerian, any cook. I can cooking them. Of course, with different flavors, different ingredients, depending on their country of origin. Because they have their own spices when you prepared a food for them. And in cooking, you need to use those ingredients because if they can taste it, it can bring back the memories of their childhood. Mitchy Mitch.
You can ask me anything you want, Stasi. Nothing to worry about. I can memorize everything in the category of cooking. And I'm a good cocker. Yeah. SMMMA or psych? Yes. May BF English ra daw tawon masabtan karon naminaw siya kay finally nag-English na kanaminaw siya. What's the name of your husband, Ray? But in case Stasi, you are looking for a nanny, just call me out. Just ask non-stop for my connection in the internet. Because the connection, sometimes the PLDT lost the connection and sometimes it come back when you no longer need it. But you need to be very careful with Filipinas like us, Stasi. Because indeed, we always believe that dogs are man's best friend. It's never been said that a wife is a man's best friend. You need to remember this, Mrs. Stasi. Do you want a proof? I can give you a proof that truly a dog is a man's best friend and never the wife. Example is Stasi. You go to the grocery. Thank you so much for the 35 stars, Ismer. You go to the grocery store. You leave your dog and your wife inside the car. You spend 3 hours to 5 hours in the mall for the grocery. When you come back, your dog will still have that loving, exciting, and the feeling of seeing you again. Yeah, Chris Pula from Toronto, Canada. Now, Lourdes E. Harris. Now, when you come back after 3 or 5 hours, when you come back to your car, your wife becomes the dog. Because she will be like, what took you so long? Ow, ow, ow. Ambot ani basta kay naglibog na ko sa ko in English. Mariter Bueno. Juliet Cabilan of Bohol. Because I care for the future of Stacy. So better not do that to all the Filipinas because Filipinas they become like dogs when you left them hours and hours. But the opposite thing is that if the Filipina woman go to the grocery and you Stacy, you always in a hurry, Filipinas get angry. Why hurry? I'm still doing grocery. Cheryl Tagulgul. Sige day, bye day. And Filipinas are very complicated woman, Mr. Stasi. They go to the mall, go to the woman's apparel. They will choose the dress. Is this good for me? She will ask you if it's good for her, and you said it doesn't like fit you at all. Then the Filipino woman will get angry. Why you don't like it? I like it, but she is asking for your permission and approval if it's good for her or not. The Filipinos are very complicated, and they will bring so many attire, dresses, and they will wear it everything. They will wear it. And every time they wear it, they will ask for your permission. Do I look good? If they will not say, she don't look good, she will get angry. Why she is not look good? She picked the best dress. And the end of the day, you become the bad person. So you better be very careful with all the Filipinas. Because Filipinas, again, they are very complicated. Now, they choose so many dresses. They only pick one. And they will ask you to pay for it. That's how we become very complicated. Ay, naku, day. Natanawa si Madam Alice. Nakarelate siya. And when Filipina cook food, Stasi, are you still listening right now?
Pagatpat Junel. Kung saan yung orasahan na di ayro? Alas 11 pagani. Gabi na dai 11 PM na dire. 11 PM ang po dire. Oh, Merian Wang, told your husband. Ay, nako day. You still listening, Stasi? This is the last advice I'll give you, Stasi, so that you will be aware of the Filipinas' dangerous capability and attitude to the people. When Filipina cook food, even it's very sour, it's very salty, when she asks you if it's good, always say yes. Because if you will say no, she will no longer cook for you. And she will get angry and will tell you to cook for yourself. So better hire me as a nanny. Because I will give you the best cooking session. We can cooking together. Yeah, Filipinas, they always love to experiment food even if they don't know. They go to YouTube, look at the example. They don't even know the name of the ingredients. As long as they can see it that it is similar to the ingredients they saw on YouTube, they will use it. And the end product and the food does not taste very well. But don't say no. Always say, oh darling, it's very delicious. I like it. You can cook it again. Because the moment you will say it's not delicious, she will be the one, she will cook you the next cooking session. Yati na ko in English, very ano one. Kapoy kay Pagitan Stars din, Padulaya ng Lakawan ni Jasmine Raplao, United States of America, United Arab of Emirates. Nagkaingon-ingon na ni akong in English ha. You are not doing well to me. Ay, nagko. Nalasige day, kaya muna gikapoy na akong tilaok day, akong utok day, di na po mao akong in English day. Wala na ba itos na po niya mo? Okay na di ay. Na day water. Anyway mga day, nadili manimukao ng Pilipino po sa akong bana. Mr. Ali, Mr. Erwin Daniels, you need to eat Filipino foods. The Filipino foods are very delicious. And we cook with kalamungay and you can understand. Kalamungay, we put tilas on it. Ay, nako. Maniod to na miday, kay gutom na kay kuday. Salamat kay sa tanan. Mr. Stasi, this is for entertainment only. Don't get serious because if you will get serious, you will experience erection the next time we can see each other in the social media while I am talking. Okay? Just take it as a joke, Stasi. Or you will experience erection in this lifetime. Thank you so much to all the stars senders, to all the viewers, ug sa ato ang nangutana kaganiha about tawag anay about vlogging. I hope you like it. Daghan ko ng garlic. Yeah, the Philippines, that's why this is the last thing, Mr. Daniel. We put a lot of garlic in our menu because we really love spices. That's why, Erwin Daniel, when you smell the underarms of Alice before she took a bath, you can also smell garlic. That's the source of the original garlic in the Philippines. Anyway, see you next time around. Hay, makabuang ragon ni day pasabtra niya mga bana di kanang bayot gasalimuang kay wa pay pamahaw diretso paniod to ni saka ng kabuhi sa otok. Alright? Again, thank you so much for sharing your stars with Ma'am Ellie. Madam Sally Carter, thank you so much for sharing your blessings. I'll try to claim it today so that I can give the share to Inday Consing. Thank you for always. O sa tanang nagpabilin nga mga viewers, salamat kay Mary Bristol Lasco sa imong 50 stars. Iambit magandang 50 stars before tama mauli. Helen Palma, everybody. God bless us all. Enjoy your Saturday. See you around, mga ka-friendship. I love you all. Babuchka, babuchka. See you around.